Bitte schon länger in kaufen. Sayang, ini nggak vegetarian aku. Ja. Loh, kok ada daging ayam? 345. Ini kita lanjut belanja ke Action. Karena besok itu Father's Day, jadi mama butuh sesuatu kayak apa ya? Box hadiah gitu loh, gengs. Kita cari-cari dulu deh. Ist. Das. Ja, genau. Genau. Gold. Gold. Ih, belepotan ya es krimnya. So, kita udah kelar belanja di Action dan kita lanjut ngambil surprise bags. Kita sekarang balik ke IKEA ya, karena kita parkir di basementnya IKEA. Kita parkir di bawah. A few moments later. Kita jemput surprise bags. Kakak Menta ada nitip coklat. Aku mau cari coklat di mana ya? Kata dia buat tambahan hadiah Father's Day besok. Dia mau bikin something sesuatu. Ini nggak ada coklat di mana sih cemilan? Oh itu dia pengen beli coklat Duplo. Oke, satu bread. Dry mal mix. Wih, Viva Mix. Zweimal, also ich sage ganze Bagel für uns. Okay. Eigentlich. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Abang mau cari daging cincang katanya. Buat apa sayang, mau bikin lasanya? Mau bikin lasanya kah? Oh iya, boleh deh. Wir brauchen nur Käse und Sahneeblätter. Oke. 2. Ambil 2. Full. Sachen haben wir noch. Oke, butuh lasanya. Vielleicht Ini. Yang ini. Geht oder nicht? Bisa. 2. Sama keju. Geht sogar. Yo gengs, ini kita udah di rumah lagi dan mari kita unboxing belanjaan kita hari ini, especially yang dari surprise bags. Kalau yang lain-lainnya udah mix, kita juga udah capek banget gengs. Kiddos juga baru kita jemput dan mama harus masak buat makan malam. Jadi langsung kita cut satset cepet-cepet. So, pertama yang kita unboxing apa? Roti. Siap bos. Satu bag roti. Ih, siapa lari-lari? Oke. Ja, nicht so schlecht. Ini ada semmel cheese. Dann Ada semmel dengan sesam. Ja, Achso, nein, nicht so Sesam apa ya? Ini ada poppy seed bag. Kalau ini ada corn spits. Ada pretzel kesukaan Yumi-chan. Dan ada cheese snails. Cheese snails. Ada cheese snails, ada cheese semmel, ada veggerl. Orang Austria mah gitu, roti itu nggak cuma roti bread, melainkan ada veggerl, semmel. Yang kedua adalah yang vegetarian. Ich hab Salat. Du? Salat. Salat. Mix salat. Was hast du noch? Aku ada bomboloni. Na, ich hab... Ini adalah cheese toppen is the cheese. Ja. Pastry cheese. Ich hab noch was. harus Hast du noch was? Yes. So.
Semmel. Dann können wir gleich zur Brote gleich. Ya, Brote langsung dazu. ke roti. Wo ist denn das? Das haben wir ausgedacht. Ini ada cemilan Kneka Brot. Ini buat diet bagus. Makan dengan fresh cheese enak. Jadi cemil-cemil. Aufstrich. Eiaufstrich. Ich wollte dir schon länger einen kaufen. Sayang ini nggak vegetarian aku. Ja. Loh, kok ada daging ayam? Veggie, ja. Vegetarian dapat ayam. Egal. Wenn du echte Veganer bist, musst du nachbeschenken. Ja. Kalau kalian yang vegetarian harus kasih ke tetangga. Ah ja, ini. ich auch. Das ist so versteckt. Ja, passt. Ja. Wih, Hast du auch ada Eiaufstrich chicken oder nicht? fillet. Oh iya, ada lip tawa kayaknya deh. Oh, das liegt Oh, da. Tramenzini dengan oles-oles roti pakai telur. Enak. Und ich wollte eigentlich kaufen. Ich habe meine Melone. Du? Tada! Ja, gut. Und dann habe ich noch einen Apfel. Du auch? Oh iya, Satu. sama ini. Dann kann ich gleich. Oh iya, kita mau bikin jus juicer. Ini sayang. So, ini yang roti-rotian ada bomboloni dua, gengs. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Schlecht, denke ich. Können wir das ein bisschen darüber, dann kann man auch machen. Oh, maksudnya agak kesini gitu. Oh iya, iya. Oke deh. Da haben wir da übereinander. Ini kakak Zoe, dia lagi tergila-gila dengan N-Hype. Dia engine. Machen wir alle drei gleich. 1, 2, 3. Ah, sehr gut. Sama, ada kedai Lagi? brot lagi. Ah, hab ich nicht. Ini Ich hab eins. asik banget, ini enak banget gengs rasanya. Wow, das ist geil. Hab ich fast vegetarisch. Oh, saladi. Ich habe nur, Tascha, 3 Melonen. Da habe ich sogar 2 drin. Loh, kita jadi dapat berapa banyak semangka jadi Vielleicht satu falsch itu? aufgetan oder so. Oh, Tiga und Lima. Was? Cool. Salad lagi. Der Salat auch überall. Ja, cool. Mangganya banyak banget. Dann schau, ich wollte schon Joghurt kaufen, habe ich hier nicht gemacht. Ada sambal lagi. Ini bisa mama keringin untuk dijadikan croutons. Jadi taburan di atas roti enak banget ya. Dann können wir, glaube ich, das Frühstück. Ada cheese pastry. Wah, ini enak banget sayang, kita ngopi terus makan cheese pastry ini. Smoothie. Einmal mit Karotte, flotte Karotte und einmal keine Ahnung. Oke, ada ini lagi. Oles-oles roti gitu. Ada 1 biji apel lagi. Dann haben wir wieder unsere Aufstriche. Alles mögliche, sogar Hummus. Hummus. Ini pakai hummus. Wah, enak banget. Ja, kann man wirklich gut frühstücken. Das Ja. gefällt mir. Das ist ja das, was ich so gerne mache am Wochenende. Ja. Si abang. Und einen Milchreis. Aber das ohne irgendwas. Ohne nix. Ini bisa kasih homemade madu, honey. Oh. Ala Ich habe mama. das nicht gegessen. Das ist. Wow, ada chicken fillet lagi. Lagi? Yes. Ini ada bio yogurt, mangga kunyit, mangga kurkuma. Mach ich noch beim Mixen in Aber dann wäre mit. Iya. Tomaten. Terus ini ada hummus lagi. Ya, Pak. Jadi Gut, kita dapat 3 packing, 3 pak. Ich überlege gerade sogar als Abend Ayam. Snack. Abendessen, ne? Kita Ja, potong, iya. Ini untuk makan malam. mit Obst. Kita potong, iya, potong-potong semangka. Terus makan roti dengan oles-oles ini. Wih, enak. Oder ich mache sogar Melonenjuice, wenn Sie wollen. Kayaknya dimakan gitu aja deh sayang. Mungkin yang sudah terlalu mateng di jus. Aber die schauen alle so gut aus. Braucht nicht Jus lieber essen, oder? Ja, aber ob wir alle essen können. Ja, wir essen. Und ich hätte Wow. noch keine Juice. Wow, sebanyak ini apa? Smoothie. Green smoothie dan ini carrot smoothie. Oke deh. Wow, ini kita bayar semua 25. 20 euro, Maaf. 24. Bread is 93 oder 93. 3,99. Ja. Hier, sonst ist 5 Euro. 24 euro. Banyak banget, sudah Ja, dapat 29. 1, 2, 3, 4. 5 Mix. Berapa sih? 5 Mix. Kita Is punya 25. 6 kah? 1, 2, 3, 4. Oh iya, 29 euro. Ja, Iya, 29 euro. 29, ja. Tapi udah dapat banyak. Ada 1,5 kilo file ayam dan
roti dan semangka dan oles-oles dan yang lain-lain, salad, puding buat kiddos, luar biasa. Yaudah, sampai di sini dulu vlog kita kali ini, gengs. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu besok lusa. Bye. Bye. Sareni. Sareni. Sini dong. Hidup. Sini dong yang Ist auch bikin ja schon. bikin something buat weh. Hart, huh? And Hypen, please watch this. Und ich dachte, das ist für Father's yeah. Day. Egal. Kim Sonu. Kim Sunu Right. buat semua nih. Aduh, yaudah. Dadah. Keren banget kakak. Bye. Bagus. Ya. Hm, gut. Ich will Melone.